Jombo zove. Kako si ti jak? Čekaj. Vidiš, našao sam si frajera koji će mi nositi skate. Evo koji zoom. Ne, ali jednostavno si prelud za sve godine. Čak jesi, ja. Kaj je to? To si ti popišao ovdje. To ludi sistem. Sistem? Evo. Kako si ti opasan jako. Transition. Čak i teško. Madless, back at it again. Ok, sad idemo u Jombos, imam sastanak sa našim dragim šefom. Kaj ćeš ti raditi uopće? Kaj vidiš? Uglavnom idemo u Jombos gradu da vas malo provedem. Kako si ti seveđe? Ti si baš seveđe. Vidim, 35. 35 nosiš? Da. Isuse Bože. Toplina sestra nosi. Sad ću ti raditi ono što meni pripada. Ovo je moj. Radim se. Ne. Isto dobro. Ajde, radi. Ajoj, kaj ćemo sad? Kaj ću sad? Pak! Sam prošao. Bravo. Kak se ja jak? Ok ljudi, prvo idemo nešto jest i onda idemo u gym. Ajoj. Di smo mi ovo? Ja sam gotov. Ajo, ko nam je ovo? Nama, jeste donijeli doručak? Jesmo. Sve za vas. Na moja šuga u 16. Da. Kud mi sad idemo? Jan, Fran, Jan. Nice. Can't help but wondering if this is the last time that I'll see your face. Is it tears or just the fucking rain? Wish I could say something that doesn't sound insane, but lately I don't trust my brain. You tell me I won't ever change, so I just say nothing. No matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. Nice. Nice! Gle kak, čak i dost dubok jebote. Ovo predobro izgleda. Isus te neće. Ajo, dobro je to. Di si mok je? Niste family friendly. Family friendly, evo šaka, aj šaka. Bam, to ti je to. Ajmo gore, ajmo gore, ajmo gore, ajmo gore. Jesus, ovo je sve. What the fuck? What the fuck, koliko je ovo je ogromna lik. Isuse, zato se zove Vila Grezat kad je sve sivo. Isuse, koja spavača. Ja ću ovdje spavat, majke mi. Gle pogled. Ja ću se ovdje preselit. Na 3 dana. Ja mislim da si čak 3 dana mogu priuštiti ovdje. Ovo je sve. Tu sam, gdje si ti? Fuck me, SpongeBob. Ok. Kako si ti jak? Ovo je prelagano, realno.
Ne, daj mi neki Janči challenge jer je ovo ništa. Challenge. Skočite da... Skoči dođe u bazen. Čak bi bilo izvedivo ono. Na stepenice, Fin. Ajde, Fiću ti prvi, ajde. Ko bi se mogao baciti s balkona u bazen? Pa da, pa ajde, pa ti si gimnastičar. Da, pa ja ću ti sad napraviti trostruki salto unazad i onda jedan okrenut unaprijed u zraku se kojiš okrenut i lendat ga na glavi. Koji si ti kralj. Ja sam ti legenda. Ajde, daj mi kameru da se ne smoči. Nemoj da ostane na priči. Ajde snimaj. Nemoj da ostane na priči. Ajde. Ajde da vidimo. Komi ti? Ajde. Komi. Ovdje imamo jednu Patriciju. One dolazi s kućom, a? Nemaju pojma. Kaj? Oho. Ovo ti je moj krevet. Koji nije baš udoban. Tu dovodiš male, a? Tu dovodim sebe. Gdje je WC ovdje? Kako se ovdje vrata? Prehod si, Dino. Koja su ovo dva jebena šmekera, a? A ne. Dodajte nas na fejsu. Na face. MySpace. Ko je ovo? Pet sam od debila. Opa, pet si ga pravi. Šala malo. Trebaš si snimit onaj shot kad izlaziš iz bazena. Onaj seksi shot kad izlaziš iz bazena. Aj baš. Kuš zaroni i sam tu se podigneš van. Baš bazen, ovo je jedna od boljih većih, ali ima dosta iz bazena. Wow.